nejejwe no kuba aha ngaha kugira ngo nanjye mfatikanye n'abandi kuko ibi si ibikorwa by'umuntu umwe, ni ibikorwa bya community y'ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Nubwo ngiye kuvuga ariko simvuga nk'aho bino bintu ari ibyanjye, ntabwo ari iby'itorero, ni ibikorwa by'ubwoko bwose, ni ibikorwa bya community yacu y'Abanyamulenge. Ijambo rya mbere, ndabasha kwihanganisha ubwoko bwose bwacu bw'Abanyamulenge kubw'abantu benshi tugize iminsi tubura muri ziriya ntambara, kandi nkanabihanganisha kuko twabuze n'intwari yacu General Makanika. Mu by'ukuri ni igihombo kinini ku bwoko bwacu, nk'umuntu wari uyoboye Twirwaneho kandi wahagaze kugira ngo arwanirire ubwoko, akarema abantu umutima, bagahagarara bakarwana n'ubu mu Minembwe, ku Kiziba, mu Gahwera, ku Runundu, i Gakenke, aho hakaba hatuye abantu. Twabuze intwari ariko Imana irahari, niyo itanga intwari kandi izadushumbusha n'izindi ntwari. Mu rwego rwo kuvuga iyi conference ntabwo yavuye ahandi, ni igitekerezo c'umwimerere cacu c'ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Kandi ndashima Abanyamulenge bari hano mu Bwongereza, ntabwo ari bo bonyine, n'abandi bari hirya no hino, kuko our community matters. Ni ikibazo kitureba twese, umuntu w'umugabo utekereza neza, umuntu ukunda ubwoko agakunda n'igihugu, agomba kugira initiative, atari uko uyisabwe na runaka, atari uko runaka agomba kugusinyira ngo ariho uvuga. Buri wese umugabo uko watekereza gukorera urugo rwawe, ni nako watekereza no gukorera ubwoko. Rero initiative yatangiye gute? Ibi bikorwa byatangiwe n'abaturage batuye ahitwa Bradford. Bradford ni umwe mu mijyi iri mu Bwongereza, iri mu majyaruguru y'igihugu. Uramutse uvuye London ugera Manchester, ukagera Sheffield, ukagera Leeds, ukinjira muri Bradford. Aba bantu cyangwa se aba bavandimwe batuye mu mujyi wa Bradford, nanjye niho nkorera umurimo w'Imana, kuko iyi mitualite yitwa BCU isobanurwa Banyamulenge Community in UK. Impamvu twahagaze na Baka, dufite na Baka na community yitwa Baka, twese ikituri imbere no kurwanira ubwoko, kuko twese turi Abanyamulenge. Nta n'umunyamulenge wavuga ngo akunda Abanyamulenge kuruta mugenzi we, kuko abari hariya bamwe ni abavandimwe bacu, ni bakuru bacu, n'abandi ni barumuna bacu. Objectif nuko twagira ico dukora kugira ngo amateka n'ubwoko bwacu bashe kubaho. Baragiye babonana na Mayor, Lord Mayor, niwe muyobozi uyoboye umujyi wa Bradford. Turagenda tugeze tuganira nawe, tumubwira yuko natwe bagomba kutumenya nka community tuye muri Bradford, bakamenya yuko hari Abanyamulenge, Abakongomani bitwa Abanyamulenge batuye muri uwo mujyi. Tuganira ibyo twaganiraga, atwakira neza, twakirana umutima w'urukundo. Noneho tuza kumubwira yuko ariko dufite ikibazo, nubwo turi aha twaje nk'impunzi, ariko dufite ababyeyi bacu bari mu ntambara bapfa buri munsi, amazu yarahiye, inka zarashize, barumuna bacu bamwe bari mu bisambu, ababyeyi bari mu kubyarira mu migezi aho bahungiye. Biramutangaza cyane kumva igikorwa nk'ico, ariko tumubwira yuko ku mateleviziyo abantu bari mu kureba intambara ibera muri Palestina, barimo gupfa, abantu barimo gupfa muri Syria, abantu barimo gupfa muri Ukraine, ariko twebwe ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge ntidufite kivurira, abapfa bacu ntibamenyekana, amazu yarashize, ariko nta muntu n'umwe ubasha kugaragaza ibyo bintu. Atubaza ico twifuza, we nk'umuyobozi w'umujyi yadufasha, kuko byari bimukoze ku mutima.
tumubwira yuko twifuza yuko dukorera muri community, nubwo atubona tuvuga ntabwo tuvuga nkatwe twenyine, ahubwo turavugira community yose y'abanyamurenge, tukanavugira n'abanyamurenge bari mu Minembwe, tukavugira abanyamurenge bari muri Amerika, bari muri Canada, kuko community y'abanyamurenge twese dufite ibibazo kandi dukeneye ubutabazi. Aratubwira ati rwose ndabashigikiye, ntabwo narinze ubwoko bwanyu, ibyo bintu ni bishyashya kuri jewe. Atubaza ico twifuza ko twakora, tumubwira yuko twifuza ko hakorwa ikintu c'ikiganiro kimeze nka conference, bo bakaturarikira abantu bo mu mujyi tukababwira ayo makuru. Noneho atubwira yuko mu by'ukuri kanso nubwo yaturarikira abantu, ariko ntabwo ari bo bantu bari convenient gufata ico kibazo. Aratubwira ati ese ko dufite universite y'igihangange mu hano mu Bwongereza, University ya Bradford, kandi bakaba bafite ifakilite yitwa Peace Studies, kuki tutabanegosiya ko ari nabo bakora ubushakashatsi, ko ari nabo bandika amateka, kandi ko iyi universite izwi ku isi hose, mwarese akaba ari bo twabwira bakwemera noneho umujyi na kaminuza ya Bradford tugakorera hamwe na community. Twe tumubwira yuko kuri twebwe kujya muri universite ntibatwemerera, kuko universite ni academic, community ni community. Atubwira yuko ico kintu yakidufasha. Rwose ntimugire ikibazo, nzabahamagara mbafashe, muze twicare tuganire ku kibazo c'abanyamurenge, tuvuga amateka y'abanyamurenge binandikwe. Turagaruka tubibwira ubuyobozi bwa community, kuko turi muri umbrella yitwa BCU, babyakira neza kuko nubundi aho umuntu wese abari uba ufite ahantu barizwa. Noneho dukurikirana kino kitekerezo kugeza aho bahamagaye abayobozi bavuye muri universite, council iraza, universite iraza na delegation ivuye muri Banyamulenge community in UK, turicara turaganira, ndetse ahubwo university tubwira yuko bafite gahunda nyinshi bamaze gupanga, ntabwo babasha gukora conference muri uwo mwaka mwayisabye, bo bakora ikintu cha plan, they plan before. Noneho ariko Lord Mayor abasaba yuko bamukundira kino kintu cihutirwa kigakorwa vuba. Baragenda bajya kubyiga, bamaze kubyiga baragaruka batanga space yuko bakwemera noneho iyi conference ivuga ku banyamurenge igakorwa. Twumvaga ari nko kubonekerwa, ari nkuko Gaburiyeli, marayika Gaburiyeli yamanuka akakubwira ngo turicaranye, cyangwa Mikayeli akamanuka kumva ikibazo c'abanyamurenge. Ndagira ngo mbabwire mu mateka y'abanyamurenge, abatwumva n'abazatwumva, nibwo bwa mbere ikibazo kizahuza aba researchers bagera mu 15 baje kudebating ikibazo c'abanyamurenge, kikandikwa kikajya muri record. Turagaruka tuganira nabo, batubwira yuko ibyo bintu babyemeye, kugira ngo nse naho ngabanye igihe. Twakoranye nabo inama nyinshi, kandi izi nama twakoze zatubyariye umusaruro. Banatubwira yuko iki atari igikorwa kizahagarara, ko kigiye gukorerwa muri universite. Bo bafite abaprofeseri babo b'iyi universite ya Bradford, ariko bafite abandi baprofeseri bazahamagara bavuye hanze ya universite, abakoze ubushakashatsi kuri ba nyamuke, abantu bagiye bazira uko basa mu mateka yabo. Batubwira notama nk'abantu bitwa abaruhinja,
batuye muri Niema bavuye muri Bangladesh. Niema irabica, basubira muri Bangladesh ikabica, bari aho ngaho ntibafite igihugu. Batubwira abantu bo muri Syria bitwa abayazidi bazira yuko ari abakristo. Bagiye batubwira abantu benshi, ariko batubwira yuko hari abantu b'aba researchers bakorera Nations Unies bagiye bakora ku makese nk'ayo, bifuza kuzararika uko bakoze publicité y'ikibazo c'abayazidi n'ikibazo c'abaruhinja n'ikibazo c'andi moko yagiye ashira, ariko bazandika no ku kibazo c'abanyamurenge, noneho kikaza kuba ikibazo kigari. N'abanyeshuri bakora ama researchers muri za PhD bamwe bagafata ayo ma subject bakandika ku kibazo c'abanyamurenge. Kumva ari ikintu c'ingenzi, turaganira nabo kugeza uyu munsi. Ariko aho bigeze ubu nyine, iki giterane conference yagize umutwe munini, kubera yuko noneho batumiyemwo n'ushinzwe human right hano mu Bwongereza, batumira ushinzwe Amnesty International hano mu Bwongereza uyihagarariye, batumira iyindi ONG ya Gikristo ishinzwe niba ari Do-In ni nkuko yitwa, nabo bazaza kugira ngo nabo bicare bintu biri academic bitandukanye n'ibintu biri politique. Akenshi politique abantu baravuga, ariko academic abantu barandika. Iciza c'inama aho itandukanye n'izindi nuko akenshi ubwoko bwacu dukunze kuvuga ngo abanyamurenge bafite ibibazo, tukajya hariya kuri YouTube tukavuga, ariko ugiye ukajya muri library ukavuga uti ni mumpe amateka y'abanyamurenge cyangwa se n'aba banyamahanga dutuyemo, bakunze kuvuga ngo nibwo bwa mbere babyumva, kandi banavugana nanone no gusoma documentaire kugira ngo birefere barebe ikibazo c'abanyamurenge. Akenshi ugasanga ntibyigeze byandikwa cyane, yego byanditsweho. Nawe ndanagushima Dr. Delphin, uri mu bantu banditse, n'abandi nyine bacu b'abanyamurenge baranditse. Ariko ikigenderewe hano impamvu iyi conference ari nziza, aba bari researchers bagera mu 10 tuzaba tuzanye, hazakorwa ikintu kizandikwa ku mateka y'abanyamurenge, byibuze n'undi wese washaka gukora ubushakashatsi cyangwa kumenya amakuru nibiba ku banyamurenge akaba yagira reference yaheraho kugira ngo nawe agire ico avuga. Yatuvuga mu buryo bwiza, yatuvuga mu buryo bubi, ariko amateka bayanditse. Kandi ubwoko butagira amateka buba bugana kurimbuka. Rero iciza cy'iyi conference ntabwo ari uguhuza abantu, ntabwo ari igiterane civuga butumwa. Iki ni igiterane gihuza abashakashatsi bandika ibitabo, bandika ama memoire, bamwe bazanagenda bakagera ni murenge bakabona ibyo tuvuga ko ari ukuri. Canada, nuba uri muri Amerika, nuba uri muri Afrika no mu Buraya, uzaba ufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba wabaza ikibazo online cyangwa se ukunganira. Niyo mpamvu hari abatekereza bakavuga ngo ese ngo bano bantu bagiye kugoreka ngo amateka y'abanyamurenge. Ibi ni ibintu bizaba live stream, nta kintu cyo guhisha kirimwo. Abazavuga bazavuga imbere ya kamera. Niba uri muri Canada ukabona ibyo bavuze atari byo, uzavuga uti uko mbizi ni uku nguku. Nta banga ririmwo, ni histoire yacu, ni ba mama bazavuga, ni ba papa bazavuga, ni twe tuzavuga. Ariko kandi hazatangwa na opportunity, kuko banatwemereye yuko tugomba gukora live stream. Bafite amaradiyo ya hano muri iki gihugu yatumiwe na council,
kuzaza gukora ibyo biganiro, ariko natwe n'indi shene yose y'Abanyamulenge yakenera kubigaragaza ya YouTube bizashoboka. Hari uburyo mbese abari hirya no hino, uzashaka kubaza ikibazo, uzashaka kunganira, nawe bazamuha umwanya. Murakoze.